Hayi liyashisa bakithi ilanga. Hayi liyashisa babeshilo bona bathi hayi uma ngabe selishisa liyoshisa nalesifo kodwa hayi lishisana nathi nje. Lishisana nathi nje libhizi lishisa thina. Hey liphumile impela nkosikazi likhipha umkhovetshini kodwa ke usakhala okuncane musakhala ngelanga. Njoba kuseza uVaselina nje uRamaphosa kuthi uzosijova sonke ngoVaselina leSouth Africa. Iyangixaka mina lento ngoba phela kade sasudinga uVaselina la kungena ubusika buze kuphele siqothukelwa imizimba ubona ukuthi umuntu ome ubona ukuthi usungabhala ngisho ukoma bangasinika uVaselina naye nkathi bekhipha amafutha phase abasinikanga indaba kaVaselina manje ke ngoba manje sekuyafika ke sebezokhipha uVaselina hayi cha bangazoganga uRamaphosa bakithi. Hey umhlola impela nkosikazi umhlola yabo nje nami ngistressekile manje ngoba i-death certificate yami ukuzalwa ngisayazi ngayibekaphi kuthi abazohamba bezosibhalisa la besibhalisela yona indaba le Vaselina lokuzofuneka ama-death certificate okuzalwa yami ngisayazi ngayibekaphi. Suka ngeke thina sowathenga ama-death certificate okuzalwa bakithi uqinisile impela nkosikazi sizogwaza ngeke basinqabele usufika uphethe imali se-South Africa la sikwaza size sikwazele ngisho iphoyisa ngoba phela into ebalulekile engabe iyakhulunywa ukuthi sigonywa nini kodwa yonke indawo uvule indawo ngoVaselina uvula yonke i-TV sikhulunyelwa ngoVaselina indaba ko-radio sikhulunyelwa ngoVaselina uVaselina wake wasiza abantu ngoba into esizayo ukuthi abantu bagonywe bahlulwa ukuthi nje basigome i-TB kwagonywa zonke izifo kwagonywa babe ngawukhipha ingane uVaselina kunesifo sotwayi babe ngawukhipha ingane uVaselina kade abantu babebhuqabhuqeka befa sekuzothiwa manje uVaselina usukwazi ukusiza abantu hayi ungazoganga ngathi benza njena-ke mase befuna ukudla imali webaba vele nami ngibona kanjalo sebefuna ukudla imali yabona nje kuze ubone ukuthi imali seyidliwe kangakanani kulento sebedle ngisho imali zama-SMS eCovid ithenda ama-SMS nje manje ishonipha awasangeni ama-SMS ngoba babesendela ama-SMS nsuku zonke zokuphila. Asithembe nje ngempela ukuthi uzosicabangela uhulumeni asiyeke ngendaba yoVaselina asigome wonke amanye amazwe azothola into zokugoma thina siqhishwa ngoVaselina benza njalo nje mase befuna ukudla imali khona-ko sethole ithenda wabona ukuthi uzosikhohlisa ngoVaselina akho Vaselina mina ngayowuthatha ngifuna umgomo ngifuna abangigome.